d'enguany hem pogut gaudir dels millors jugadors catalans. Ha estat un planter molt interessant, tots els millors han pogut venir, els dels Estats Units també, i hi ha hagut un nivell molt interessant, s'han fet molt bons resultats i el joc ha estat a l'alçada del que esperàvem. Hemos intentado poner el campo no excesivamente difícil para que disfrutaran y que hubiera muchas vueltas buenas, y creo que la demostración está ahí, el resultado espectacular de los ganadores, de los segundos. Yo creo que hay que sentirse orgulloso, tanto la federación como el club, de lo bien que ha ido el torneo.